Postoje zemlje na našoj planeti koje godišnje posjećuju desetine miliona turista, postoje one koje dolaze njih 100.000, a onda postoji i ova, gdje godišnje dođe svega 50.000 putnika. Mjesto gdje velika većina populacije nikada nije izašla iz svog sela ili grada, gdje su bilo kakvi oblici tehnologije rijetka pojava i gdje narod živi jednim potpuno drugačijim životom od onog na koji smo mi navikli. U neku ruku, ovo mjesto je potpuno izolovano od velikog dijela svijeta, a u narednim minutama provest ću vas kroz ovu zemlju i pokazati vam kako život ovdje zaista izgleda, te šta je to tako posebno, ali neobično vezano za Gvineju Bisao. Gvineja Bisao je mala zapadnoafrička država smještena između Senegala i Gvineje s Atlantskim okeanom na zapadu, sa površinom od oko 36.000 kvadratnih kilometara te populacijom od približno 2 miliona stanovnika. Ona je tek nešto veća od Moldavije. Glavni grad je Bisao, dom oko 500.000 stanovnika te praktično jedino urbano područje u zemlji. Službena valuta u zemlji, ali i mnogim drugim zemljama zapadne Afrike je centralnoafrički franak koji izgleda ovako. Za vrijeme snimanja ovog videa za 1 euro dobijate oko 650 franaka i znajte da kartice ne prolaze gotovo nigdje i keš je apsolutno neophodan. Najteži dio putovanja ovdje bilo je jednostavno doći. Direktni letovi iz Europe gotovo da ne postoje, a mi smo došli iz Senegala te možete vidjeti kako je put izgledao. Uostalom, evo malo kompilacije tih momenata. Treći prevoz za danas. Nadam se zadnji. Vožnja kopnom Zapadne Afrike uvijek je posebno iskustvo, te koliko god može biti neudobno ponekad, samo ovako istinski iskusite ovaj kraj svijeta. A kada govorimo o iskustvima, ono što Gvineju Bisao čini posebnom je njena nevjerovatna kulturna raznolikost. U zemlji živi preko 30 različitih etničkih grupa, svaka sa svojim jezikom, tradicijama i vjerovanjima. Najbrojniji su Balante s oko 30% populacije, zatim Fulani sa oko 20%, Mandžako sa 14% i Mandinka sa oko 13%. Iako je portugalski oficijalni jezik ovdje, ono što predstavlja problem za ljudi koji možda govore portugalski je što postoji mnogo kreolskih dijalekata i mnogo drugih jezika, te suštinski svega 20% populacije zapravo govori portugalski, te u mom nadanju da će ovo biti vrlo lagana zemlja za sporazumijevanje. Ispalo da ponekad zaista jeste, ali dosta često ljudi pričaju mandinka ili neki drugi dijalekt koji apsolutno ne razumijete. Od svoje nezavisnosti od Portugala 1974. godine Gvineja Bisao imala, vjerovali ili ne, 21 puč, odnosno 21 pokušaj promjene vlasti na nasilan način, od čega 4 čak uspješno. Zanimljivo je to da niti jedan predsjednik do danas nije uspio da izdrži čitav svoj mandat, mada postoji tu dosta onako interesantnih detalja koji će vam pomoći da bolje razumijete ovu priču. Evo malo više o njima. Luis Cabral, prvi predsjednik, svrgnut je sa vlasti 1980. godine u vojnom puču koji je predvodio Joao Bernardo Vieira, koji je diktatorski vladao zemljom punih 19 godina sve do 1999. godine, da bi se vratio na vlast 2005. samo da bi bio ubijen 2009. Uslijedilo je nakon toga više vojnih intervencija, uključujući i puč 2012. godine. Aktualna politička situacija i dalje je više nego krhka, s ekonomskim problemima, trgovinom drogom i političkom korupcijom koje pogoršavaju nestabilnost u ovoj i ovako nestabilnoj zemlji. Jedna od zanimljivosti grada Bisao je činjenica da imaju trg
Ernesta Che Guevare, prasa Ernesto Che Guevare, iz razloga što je Kuba bila na neki način jedina zemlja koja je pomogla sticanje nezavisnosti Gvineje Bisao. Sam Che Guevara je 64. godine putovao po Africi i pomagao ove ljude. Kad govorimo o službenoj religiji, u zemlji oko 45% stanovništva je islamske vjeroispovijesti, 30% čine razna plemena sa svojim specifičnim vjeroispovijestima, a oko 20% su katolici. Ovdje imamo jednu katoličku crkvu, zaista lijepu, koju ćemo upravo sada ući. E sad, iako sam glavni grad Bisao možda i ne nudi toliko toga, priroda ove zemlje je zaista nevjerovatna. A pored arhipelaga Biagos, koji predstavlja možda i najljepšu lokaciju koju ovdje možete posjetiti i koji se sastoji od 88 ostrva, od kojih su samo 20 naseljena, zemlja ima i prelijepe mangrove šume koje pokrivaju 8% teritorije, savane pune divljih životinja te rijeke pune krokodila. Uz to, tu je i nacionalni park Orango na jugu arhipelaga, koji je dom posebne vrsti nilskog konja, kojeg sada vidite. Muzika i ples su isto tako veoma bitan dio kulture ove zemlje, a gotovo svako pleme ima svoje ritmove i plesove koji se prenose generacijama, a vjerovatno najpoznatiji je gumbe, muzički stil koji je 2016. godine uvršten na UNESCO listu nematerijalne kulturne baštine. Za lokalni prevoz Gvinejom Bisao obično koristite ove plavo-žute kombije i pogledajte bukvalno gdje god da pogled sada doseže, dolazi jedan pa drugi. Cijena ovog jednog košta 30 centi da vas odvede sa lokacije na lokaciju i zaista su onako dobar lokalni način da se vozate ovom zemljom. Jedan od načina da znate da ste u Gvineji Bisao je po ovim plavim Mercedesima, taksima. Hola amigo, para cidade velha, quanto custaria? Cidade velha. Jedan vrlo ljubazan čiko je otišao. Čekamo drugoga ljubaznog. Uglavnom, ono što je zanimljivo je da su taksi na svaki 30 sekundi i način kako znate da ste u Gvineji Bisao je po ovim plavim Mercedesima koji su svi identični, nalik na ovog ovdje. Da vidimo. Hola amigo, para cidade velha, quanto custaria? Para cidade velha, quanto custaria? Cidade velha. Praça do Comércio, praça. Praça, sim. Quanto custaria? A bolsa? Sim, 2 pessoas. Sim, 2 pessoas. Não, 1.000 pode ser. 1.000. 1.000, ok. 1.000, ok, tá bom. Za 1000 idemo. Como que é a vida aqui no Bissau? Como que é a vida? Boa? Muito boa, é? Muito bom. E você sabe de onde nós somos? É tudo qualquer, se aquilo tem chamado. Pazite, samo auta. Ukoliko odlučimo da izađemo iz njega, bit će nezgodno. Jesi negdje vidio ovu šljaku ranije? Nešto baš konstatujemo sada, pošto u zemlji bukvalno nema nikakve infrastrukturi, sve je pod šljakom. Bukvalno šljaka izgleda kao ona sa Roland Garrosa, tako da moguće da su oni glavni izvoznici za tenijski Grand Slam. Znači da uz indijske orahe izvoze i šljaku. Indijske orahe i šljaka, definitivno najunosnije zanimanje ovdje. Samo šljakanje, pa ima to, mogla bi biti Roland Garros šljaka.
nacionalni sport u zemlji je bez dileme fudbal, kao i u svim ovim afričkim zemljama ovdje. Koliko god recimo nole možda bio popularan u svijetu, ovdje ljudi apsolutno ne znaju ni za jedan sport osim fudbala, ali svi znaju ko je Luka Modrić, ko je Rakitić, ko je Džeko. Evo nas na utakmici prve Gvineja Bisao lige i sada ćemo malo da osmotrimo dešavanje i stanje na terenu. Kada govorimo o hrani, većina uključuje rižu sa ribom, a voće kao što su mango, papaja i ananas rastu svuda, a lokalni specijalitet je inače vino od palme koje se pravi fermentacijom soka izvučenog iz stabla. Ekonomija Gvineje Bisao najviše zavisi od izvoza indijskih oraha koji čine 90% izvoza zemlje, te iako su drugi najveći proizvođač u Africi, većina profita ipak ide stranim kompanijama. U Americi možda postoji Kentucky Fried Chicken ili KFC, ali u Bisao postoji Bifao Fried Chicken ili BFC koji sada vidimo, otprilike slična je to hrana, piletina pohovana i druge fast food stvari. Da bi putovanje zemljama Zapadne Afrike prošlo na najsigurniji način, jer zaista hrana može biti veliki problem, trovanja su više nego česta, mnogo je zaraza. Preporuka moja je da konzumirate svaki dan jedan Vita Biotik, postbiotik koji ima 100 milijardi zdravih bakterija i koji se konzumira na ovaj način, da ga otvorimo ovako i bukvalno pojedemo, te smo mirni, danas, sutra novi i tako svaki dan da bi putovanje bilo najsigurnije. Još jedan razlog zbog kojeg je dobro koristiti Vita Biotik ovdje, zbog događaja koji se desio 2020. godine, kada se, vjerovali ili ne, preko 2200 lešinara otrovalo hranom koju su jeli, i to je sad najveći slučaj ikada zabilježen trovanja lešinara u istoriji čovečanstva, bukvalno ovdje u glavnom gradu Gvineje Bisao, tako da ako se lešinari uspiju otrovati, onda zamislite šta može biti sa nama. Postoji nekoliko stvari koje čovjek ne očekuje da pronađe kada dođe u Gvineju Bisao. Jedna od njih je ta da je ova zemlja jedan od najvećih izvoznika indijskog oraha u ovom dijelu svijeta i čak 90% izvoza zemlje su indijski orasi i drugi orašasti plodovi. Tu je podatak da je ovo jedna od portugalskih govornih zemalja, praktično jedina uz Cape Verde u Africi, mada se više govori taj neki kreolski portugalski, a onda se čovjek iznenadi kada vidi Spar, supermarket usred ničega, i čak u mnogo većem Senegalu, mnogo naprednijoj Gambiji nema europskih marketa, onda se baš onako zapitaš otkud jedan Spar ovdje i šta se zapravo tu desilo. Bukvalno kao da smo ušli u jedan europski market, Spar, lokalni proizvodi, pahuljice njihove, ovdje su sirevi, smrznute pice i slične stvari, ali pogledajte ovo apsolutno u nijednoj do sada zemlji ovdje nismo pronašli. S obzirom na to da je ovo najmanje posjećena zemlja čitave Afrike i ne čudi da još uvijek niti jednog stranca, turistu nismo vidjeli. S jedne strane to je super zato što je ultra autentično i mnogo lokalno. Sa druge strane stanovništvo baš i nije naviknuto na strance i onda ukoliko pokušate da nekoga fotografišete ili da snimite možda neku osobu na pijaci, na primjer, dosta to teško ide, tako da što se tiče nekih kadrova ljudi, vjerovatno ih neće biti previše u ovom videu, ne zato što ja ne želim, nego zato što prosto
uvijek krenu da se bune, da galame i onda možda bolje to i ne raditi. Ono što nam je obojici fascinantno je cijena goriva ovdje, koja iznosi 730 franaka njihovih, to dođe oko €1,20 i ovako izgledaju pumpe, ali €1,20 za litar Gasoleo, nisam tačno siguran koja je vrsta goriva, ali puno je s obzirom na platu. Jedna od atrakcija glavnog grada je ova pijaca sa suvenirima i zaista jedna od boljih koju smo do sada vidjeli u zapadnoj Africi sa dosta lokalnih node Bosnija i Herzegovina. Mais fala português, não, da Bósnia, Croácia, Sérvia. Bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Como chama? Me chamo Robert. Robert. Robert, sim. Robert De Niro. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Quase assim. Pode falar, Carlos. Quer tirar foto? A gente está olhando o que tem para comprar aqui. Não há problema, não há problema. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Tira, vontade, tira. Obrigado, senhor. Evo, dao nam je dozvolu da snimamo, pa ćemo pokazati šta se ima ovdje. Tá bom. E essas máscaras aqui, quanto são? Quadro. Essas, não. Essa aqui. Qual é? Sim. Qual é esse? Digamos essas. Sim, essa, quanto? Essa custa quanto, senhor? 7.500. 7.500. 7.500. Mas pode ter desconto. Quando for seu menu, pode baixar o preço muito, como em Croácia. Sim? Sim. Depois sempre simpático. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Traži 30.000 za ovu, to je oko 35-40 evra, ali su dosta zanimljive ove afričke maske. E esta também? Essa é grande demais, mas Está mais esta. gosto do desenho dessa, mas Esta aqui. não, também grande demais. É a estética da máscara antiga e assim. Mas se não queria, pode pintar mais novo. Senão, e assim. Kako vam se čini, ljudi, vrijedi li dati 20 evra za ovo? Tchau, palas. É fotografar mim? Não, só para mim. A gente está fazendo um vídeo da Guiné-Bissau para promocionar país. Evo, istikali smo se za 20.000 i još smo dobili poklon, vjerovatno se opet prevario, ali maska je dobra. Sa $40 são 23.000. $1 quanto? Prosječna plata u Gvineji-Bisao iznosi oko $100-150 mjesečno, a većina dobro stojećih ljudi u glavnom gradu Bisau živi u kućama poput ovih ovdje i ovo su na neki način premium kući. Ukoliko odete u lokalna sela, onda vidite da ljudi žive bukvalno u kolibama sa više nego oskudnim uslovima života. Oni malo srećniji u kućama nalik na ove, ali vidimo da te kuće imaju rešetke bukvalno svuda oko sebe, što nekako sugeriše da baš i nije najsigurnije. Za putnike koji ipak odluče posjetiti ovu zemlju, nekoliko savjeta. Prije svega, za građane većine naših zemalja potrebna je viza, a mi smo vizu sa BiH pasošem vadili u Senegalu, mada je ambasada koja je nadležna za nas, ona je u Briselu. Obavezna je vakcina protiv žute groznice, antimalarici nisu neophodni, te ih mi nismo uzimali, mada ih neki ljudi preporučuju, a što se tiče vode, pijte samo flaširanu. Hranu isto tako pokušajte jesti ukoliko toliko provjerenim mjestima, a kada je smještaj u pitanju znajte da je on više nego oskudan, pa tako u glavnom gradu postoji nekoliko hotela, ali ne očekujte prevelik luksuz. Kada govorimo o tome, kada je najbolje vrijeme za posjetu, to bi bio period od novembra do maja mjeseca kada je suha sezona, te apsolutno ne pokušavajte ići tokom kišne sezone jer putevi postaju neprohodni i izgledaju ovako. Pazite sada kontrasta u zemlji. Na jednu stranu ovi prašnjavi pješčani putevi i onda se okrenete malo pored i bukvalno palata, asfalt, kao neka druga zemlja.
Kada govorimo o stvarima koje možete vidjeti u Bisau, na dosta mjesta postoje murali ove vrste koji su zaista simpatični, onako dosta afrički, mada ako biste mi pitali zbog čega da dođete ovdje, da li da dođete ovdje, rekao bih da je prije sama ta atmosfera to što čini ovu zemlju zanimljivom, zato što je stvarno mnogo autentično. Evo ovdje još jedan mural da ga vidite, ali prosto ljudi, njihovo ponašanje, stvari koje se dešavaju oko vas, prevozi, generalno sve apsolutno drugačije što biste vidjeli kući, iako ne postoje neki turistički highlighti da se obiđu, prosto biti ovdje i upijati sve ovo je onako dosta cool. Iako je sredina dana i dosta je vruće, fascinira koliko je prazno sve i ovakve ulice su dosta onako čest prizor koji viđamo. Mnogo je sve nekako tiho ili kao da ova sjesta traje već satima, ali bukvalno život se odvija ujutro do 10, 11 i poslije podne od 5. Sve između, s obzirom da je preko 30 stepeni, kao da ne postoji. S obzirom da je portugalski oficijalni jezik, imena ulica su isto na portugalskom. Rua broj 1, interesantno je što je bukvalno ovo prva ulica, onda ova tamo je druga, tako da je dosta lako da se snađete, nema onih čudnih imena, nego više je ulica 1, 2, 3 i slično. Iz rubrike ovo niste znali o Gvineji Bisau vrijedi izdvojiti to da je ovo druga zemlja po teškoći otvaranja privatnih biznisa, jer se vjerovali ili ne čeka minimalno 33 sedmice da se registruje privatni biznis. Samo Surinam je gori, tako da sad zamislite da dođete na ideju da pokrenete nešto, vidite neki trend na Instagramu kako se širi, dok vi to patentirate, registrujete, pokrenete, prođe vrijeme ljudi. Posmatrajući sve ovo do sada, nije teško zaključiti da Gvineja Bisau vjerovatno nikada neće postati turistička destinacija, ali možda i bolje tako. Neka mjesta trebaju ostati skrivena, sačuvana od masovnog turizma, tu za one koji žele da vide svijet prije globalizacije i bez gužvi. Iako ovdje nismo ostali dugo, neki utisak sa kojim odlazimo odavde je da je ovo poprilično ležerno i opušteno mjesto u kojem ćete osjetiti dušu Crne Afrike te iskusiti njen način života. Mada ljudi, ako je ovo putovanje bilo laganica na izlazu iz Gvineje Bisau ka susjednoj Gvineji, dočekat će nas možda i najstrašniji trenutak na putovanjima do sada.